Hai guys, lab dulu yuk sebentar. Susah banget nih. Halo guys yang udah hadir, siapa aja di sini? Jelly, jus jelly guys. Minum jus jelly. Halo guys yang udah hadir, absen yuk. Hai Kak Gisma Abdulaziz, Kak Gisma, halo Kak Gisma. Hai Kak Gisma dari mana nih? Maporosa, hello, I'm from Indonesia. Where do you from? Ya, kecilin ya. Ya. Where do you from? Kak Wandi Kadung Dawa, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Wandi. Jevan, halo Kak, halo juga Kak Jevan. With Palestine or with Israel? Victoria, halo Kak Victoria. Gisma Abdulaziz, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Zevan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gisma, I'm Maldives. Maldives daerah mana Maldives guys? I'm Indonesia. I'm from Indonesia. Hello Maldives. Maldives daerah mana? Oh, kalau panggil aku Yoli Gisma. Oh, Gisma adalah ibuku. Kang Yuli bener nggak? Call me Yuli. Gisma is my mother names. Panggil aku Yuli. Yes, okay. Kak Yuli, where do you from? Belajar bahasa Inggris bareng tuh guys. Really? Oh iya Maldives kota mana ya guys? Negara mana? Maldives. Hello Maldives. Kamu kelas berapa? Free Palestine, iya Free Palestine, harus Free Palestine ya guys. Where are you from? I'm from Indonesia. Kak Yuli, I'm from Indonesia. Really? Yeah, I'm from Indonesia.
Indonesia di mana? Indonesianya di Depok, Jawa Barat. Berapa umurmu? Kak Yuli, how old are you? How old are you? How old you? Hah? How old Berapa you? umurmu? I want to go Indonesia katanya. When? I'm fine. Kok I'm fine? When you go to Indonesia? Gisma Abdulaziz. Namanya Yuli katanya. Gisma itu nama ibunya. Oh, your name is Yuli, okay? Berapa umurmu? Tanyain Yuli. Hello, Sally here, hearing your voice. Halo, Salirik. Salirik here, hearing your voice. Oke. Ini nanyain Yuli, umur kamu berapa gitu ya? How old you, Yuli? How old you, Yuli? Yuli yang dari mana tadi nih? Dari Maldives. Yuli from Maldives. How old you? How are you? Bukan how are you. How old you? Old. I'm fine. I'm fine. Bukan how are you? Old. Apa sih ya? Old. Old. Umur. Old. Oh, you're 18. Oh, 18. Yes. So beautiful. Orang barat mulu kalau jam segini. Maldives di mana ya? Maldives. Asia Selatan. Negara pulau sendiri di Kompolri sama dengan India. Betul. I want to know what the favorite song is. Who your favorite singer? Siapa favorit singernya? Favorit lagu sama penyanyinya? Aku apa ya? Orang Indonesia. I'm singing in Indonesia. I like apa? apa? I like singing apa sih ya? Do you know apa sih? Divehi. You know Divehi? Kak Yuli. Where Divehi? Favorite song is sing Indonesian. Ya kan bener. I love song Indonesian, but more of song Indonesian. Yang apa tuh? Yang lagu. But I like One Ok Rock ya. You know One Ok Rock? From Japan. Yeah. G-Rocks. One Ok Rock. Do you know? D5 apa sih? Do you know kalau Google Translate kagak nyambung ya. Gak apa-apa, belajar bahasa Inggris nih. Ayo teman-teman absen semua. Ini apa nih? Sekar Jaya Motor. Ngetik apa itu ya? Aku ngerti doang. Mau ngomong lagi bingung. Ih kok kayak gini sih? Divehi. Where is it ya? Divehi. Kalau di luar negeri sekarang jam berapa ya? Hello. Yes, hello too. Hello. Kak Yuli di sana jam berapa? What time is it, Kak Yuli?
What time it is. Aduh, amburadul guys bahasa Inggrisnya. Hello, yang baru gabung. How time is it? Kak Yuli, how time it is? Balik. How time dari kata kamu. What time is it? What Time it is? You. I'm sorry because I'm not I'm not fasih Inggris. because Hi. Little I can. Kak Yuli, kamu masih di sana apa bahasa Inggris? Are you there, Kak Yuli? Oh, itu. Oh, jam 17.56. Oh, ya. Sore ya, afternoon ya. Bener. Iya. Afternoon. Oh, yes. Kalau di sini jam 8 malam. Apa bahasa Inggris? In Indonesian Depok at 1957. Yeah. Udah malam guys di sini. 9. The fake is overlaying. Oh. Yes dah. Okay. I don't know what is DVI. But New Delhi kali. New Delhi? No. Is over berlebihan. Bahasa kamu berlebihan. Gak apa-apa ya, kita Sambil learning belajar English bahasa ya. Inggris. Guys, I'm from Indonesia. Time is it. Masya Allah, beautiful. Masya Allah beautiful. Udah acak-acakan begini. Where are you from? Tamanakan. Tamanakan. Are you from India? Your name is like Indian. Panas guys. Gerah. This is our flag. Oh, what the flag? This is our flag. Itu benderanya. Bendera dia. Negara mana? Tadi Ya itu benderanya. Oh. Cari aja. Yes. What are you doing? What are you doing? Apa? Are you student or Working. yeah? Are you Kak student or Yuli, work? are you student atau working? Work. Working. Pekerja. Ya. Belajar Ini. bahasa Inggris ya guys. Are you talking Yes. to me? Yes. Yes, Kak Yuli. I'm for you. I'm talking to you. But I'm very sorry because my language is Amburadul. too bad ya. Assalamualaikum Kak Bill. Waalaikumsalam. Miring begini. Kak Yuli, what is your hobby, Kak Yuli? Nothing. Nothing. What is nothing? What name your? Siapa namamu? Ini so Inggris ikutan. Mau ikutan bahasa Gak apa-apa ya, kita learning Kita English lagi ya. belajar bahasa Inggris guys nih. Sama Kak Ahmad. Assalamualaikum Surabaya Hadi, saudaraku. Waalaikumsalam. Halo, salam Bude. Surabaya. Budi. Hai Pak D. Aduh, hai Pak D. Halo Surabaya, makasih udah hadir. Salam dari Depok ya. Ya panas ya. Panas guys di sini. Oh, my hobby is reading Quran. Reading Quran, yo. Alhamdulillah.
Hai Bude dan Pak De. Hai Oma. Kak Siti Holika, hai cantik, halo juga Kak Siti cantik. Waalaikumsalam, Depok sukses selalu. Oke, makasih Kak Ahmad. Dari You mana Kak beautiful, Ahmad? kamu sangat cantik. Makasih, dari Surabaya. Harga berapa? Jualan apaan? Nggak jualan. Kak Yuli, what is your hobby? Ah, I like sing ya. suruh nyanyi. Ya, but Ems, kalau apa hobimu? Iya tahu Kak Dia, what are you? Oh dia ngertiin katanya. Kalian hobinya apa? What is yours hobby? Swimming. Kamu berenang. Swimming tulisannya kayak gitu deh, swimming. Gak apa-apa ya, kita learning English di sini ya. Swimming. I'm don't like swimming. I don't like. I don't like swimming. Aku nggak suka berenang. Aku tenggelam guys. I'm swimming. I love cooking. Aku suka masak. I love juga eating. Eating. Like it. Cook and eat. Eat. My hobby cook and eat. I'm scared to swim. Yeah. Apa? Ya, Oh iya, aku berenang takut itu berenang. iya sama. Sama bahasa Inggris. Sama. Me too. Meet you. Me too. Sama. Me too. Meet you. Me too. Hah? Me too. Oh, me too. Me too. I'm juga nggak suka berenang. I'm scared to swim. Why? Why you scared? Why? Kayuli, why you scared? Iya serem ya guys kalau berenang. Kalau nggak bisa berenang serem ya. Enggak. Ya makanya kayaknya kalau ke laut kalau berenang cuma nyebur doang. Nggak berani berenang. Bisa berenang juga. Why you scared swim? Kayuli, nothing. Lalu bahasa apa tuh? What is your language? Kayaknya Elisle sih Oliveira. Italia. Where do you from? Kak Elis Lay. Oh, I'm sorry, I don't know. Yes. I'm sorry, I don't know why I'm scared. Oh, ya. Ya, aduh. Ya. You must learning to swim, Yuli. Aku nggak tahu seremnya kenapa katanya. Pokoknya itu serem. Kain Iris face karena kena mukaku, ya kan? Yes. Aku sering banget kalau dia bahasa Inggris aku ketawa-tawain aja. Hi, what your name? Karina Ridwan. Hi, what your name? My name is Daisy. Kak Elis. Where do you from? What non poeto no so sabi. Are you from Italy? Elisle? Oh iya benar tuh. Italiano. Oh, gosta di pesos esin. Delicious. Numero uno. Delicious. I'm not swimming. I don't like swimming.
Bill. Dari mana kamu, Bill? Kak Bill, where do you from? Kak Bill, where do you from? Dikit-dikit aku bisa ngerti, agak-agak ngerti, cuman kalau pas jawab ini uno English name consult. Yes. Ini siapa kamu bahasa Inggris? Itu bahasa Inggris apa? Iya, bocah namanya juga itu. What is your name? My name is Daisy. Kak Yuli, my name is Daisy. I'm berapa umur? 30. 30. Berapa sih? 32 apa bahasa Inggris? 32. And what is kamu namanya siapa? Nih dia nggak mau. Ya. Malu. Kamu baik-baik saja, War. Ini namanya siapa ya? Namanya siapa? His name siapa? Siapa yo? Gonzales. Gonzales. His name Gonzales. Jugando. Ada itu, ada ini. Ada Jando. You gimnatik. Ini orang bahasa apa sih? Kobe Sadiga. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak Kobe. Hey, is perempuan. Is aku, dia nanyain aku. Iya, nama kamu siapa? Apa udah? Namanya yang keren. Aku namain. His name Kak Kobe. Aku orang Depok. Ayu Turti. Tiba. It's so funny. We are Adiba Sakila, nggak apa-apa. Ya, Kak Adiba Sakila ya. Kita belajar bahasa Inggris ya. Where are you today? Today. Is I right? Iya, sebelah kiri. Kiri kanan ya. Right. His name is siapa namanya? Yang bagus namanya siapa? Allah. I'm like you. Kak Bill. Kamu umurnya berapa, Kak Bill? Kak Bill, where do you act? How old you? How old you, Kak Bill? His name is Gonzales. Pedro. Itu Om Demes. Kak Elis Lei, hello. Do you beautiful? You beautiful. You are beautiful. You are beautiful. What is your favorite color? I'm favorite color My pink. favorite color is pink. Iya. Favorite color pink. Kalau kamu apa? Kamu apa? And you, And what you? is your favorite color? And you? Kak Yuli. Kak Yuli. You support Israel or Palestina? Kamu dukung Israel atau Palestina? Palestina dong guys, kan orang Indonesia. And what about he?
Oh, dan kamu apa warna favoritnya? Hitam dia mah, guys. Black. Black color. Favorit his color is black. Oh, silver. Wow, good color, silver. Good color ya, warna silver itu bagus. 12. Oh, umur Kak Bill 20. Oh, nice color. Ya, oh ya, nice. Bukan good ya. Iya Kak Yuli, nice color, warna silver, color silver. Nice color. Kak Aan Arianti dari tadi belum beres makan. Enggak makan. Yellow. Oh, Kak Elis Lay. Favorit colornya yellow. Nice color. Kak Elis, nice colors. Kak Yuli, thanks. Oh ya. Ya, sini lagi ya. Ayo guys, kita nanya apa lagi nih guys? Oh, Bill namanya Aulia Nabila. Halo, siapa namanya? Kak Gisma. Palestine or Israel? I'm Palestine, support Palestine. Indonesia pilih Palestina. Rata-rata kalau orang Indonesia pilihnya Palestina, guys. Kak Gisma dia namanya. Kak Yuli, good, I'm with Palestine. Iya, good job. Kak Elis Lay. Kak Maldives. Wow, I like you. Oh, yes. Kak Farid, which year are you? I'm which year? Ya, kok which year ya? Bukannya old year kan tahunnya ya? Ya. Which year are you? Artinya apa? Kak Dede Kusnadi, halo sister, how are you? I'm fine. Ajar baikan. Tar dulu Kak, with year. You are reading good. Yes, Kak Yuli. Aku sedang membaca punyamu. Which year? Tar dulu guys. Aku pakai Google Translate. Aduh. Indonesian. I'm from Indonesian. Hello Farid, I'm from Indonesian. Tadi Kak Yuli, you are reading good. Yes. Are you reading? Kak Farid, Fidan Mamodavi. Bahasa apa? Kak Farid, where do you from? Kak Farid, where do you from? Farid Reza, yes. Where are you from? Oh iya, I'm sorry. Ya, iya Kak Nabila.
Which year are you? Which apa itu? Which year are you? Lahir tahun berapa kamu? Gitu kali ya. Kak Yuli, I'm from 91. Kak Aljina, kamu udah sholat? Aku lagi nggak sholat guys, aku lagi halangan guys. Ada tamu datang bulan, jadi lagi nggak sholat dulu. Halo Kak Hindun, halo kakak sehat? Alhamdulillah sehat. Kak Hindun gimana? Sehat juga sekeluarga? Iya Kak Farid. Tadi Kak siapa? Kak Yuli. I'm 32 apa ya? 32, 32 kan? Hah? Kak Yuli, oke, I'm leaving. No time is 18:17. Artinya apa ya? Oke, I'm leaving. No time is 18:17. Leaving keluar. Oh yes. Yes, Kak Yuli, bye-bye. Oh, thank you very much. Leaving keluar kan ya? Hah? Ya Kak Yuli, makasih banyak ya Kak Yuli udah nemenin kita tadi. Thank you very much. Bye-bye Kak Yuli. I need good. Oh iya, udah maghrib ya guys di sana katanya tuh guys. Dia mau sholat dulu. Iya Kak Yuli. Yuli, bye-bye. Ya, bye. Nice to meet you. Nice to meet you too. Dadah, bye-bye. Kak Yuli, bye, dadah. Bye-bye Kak Yuli. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kak Aljena, Kak punya anak berapa? Aku anaknya 2, namanya Ryan sama Davi dan Ryan. Kak Farid, ya ini arbikani ajar bak. Ya. Bye bye Kak Yuli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di sini udah malam, guys. Nice. I'm in. Di sini malam, bahasa Inggrisnya apa ya? It is 9. Halo Debbie Gaming, halo Kak, halo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Iya Kak Debbie, mau selesai nih karena udah malam. Baru jam 8 ya guys, jam 8 malam di sini. Jam 20. Oh, jam 20 itu 20, jam 20. Kak Aljena, kelas berapa Kak? Masih kecil Kak. Rumahnya di mana? Aku rumahnya di Depok. Anak aku yang paling gede itu umur 8 tahun, yang paling kecil umur 5 tahun Kak Aljena. Ya baru aja. Iya nih Kak, Debbie Gaming dari mana? Baru gabung. Debbie Gaming mana aja? Nggak apa-apa, besok aku live setiap hari Kak Debbie. Aku mau ini guys, mau bobo. Aduh, udah ngantuk guys, 8:30, jam 9 aku udah tidur. Ya maklumlah, ibu rumah tangga guys, nggak bisa begadang gitu. Ngaji, makan, oh iya, lupa main HP. Wah iya,
lagi itu ya, KDB Gaming lagi ulangan ya. Ulangan kenaikan kelas KDB Gaming. Yang penting ngaji sama sholatnya jangan lupa. Aduh, bisa makan ini serat guys. Ya, ini seger banget nih. Jus jelly juice. Aljina, ya Kak tidur jam 9. Iya, aku juga tidur jam 9. Kak Habibah, semangat Kak. Iya, Kakak makasih, semangat juga. Kak Elisley masih setia nih. Hello. Ya, aku nanti kenaikan kelas, aku pulang kampung. KDB Gaming di mana kampungnya? KDB Gaming kampungnya di mana sayang? Aduh, seret aku guys, habis minum ini jadi. Kak Habibah doain ya Kak, 2 semester 2 kali. Amin, semoga kalian semua lulus, naik kelas, nilainya bagus ya, nilai tesnya bagus, amin. Oh, di Blora. Oh iya, di Blora. Kalau sekarang di mana Kak Debi tinggalnya? Aku lupa. Kak Debi sekarang tinggalnya di mana kalau pulang kampungnya ke Blora? Ya, semoga kalian yang lagi pada tes dapat nilai memuaskan, naik kelas ya guys. Amin. Semoga dilancarkan selalu dalam menjalankan ulangan dan nilainya pun dapat bagus-bagus, naik kelas. Amin, amin, amin. Sama anakku, kalau anakku minggu depan baru ulangan guys, kelas 2. Oh, Tangerangnya mana Kak Debi? Tangerangnya luas soalnya. Tangerang ya hampir dekat di Depok cuman sekitar 3 jam Tangerang ke Depok. Halo Kak Aljena, Sumatera Utaranya mana Kak Aljena? 2 menit lagi udahan ya guys, 42 menit lagi, jadinya 40 menit aku udahan ya guys. Sumatera Utara, Medan ya? Apa di Medan? Enggak lagi pilek. Tadi aku minum ini jadi suaranya. Makan ini guys, tadi aku ternyata ini bikin batuk. Jadi di tenggorokan tuh tidak tahu. Kak Nurainung, halo Mama Dapi, halo Naya. Naya belum tidur Naya. Halo juga Naya. Naya belum tidur. Naya di mana Naya? Naya ada di rumah apa di rumah sakit Naya? Oh, Kak Aljena di Medan. Halo Medan, salam dari Depok ya. Belum tidur nih guys, ini nama akunnya Nur Aininung, itu saudara aku guys, namanya Nayaka nih. Oh, di rumah. Oh, nggak nginep Naya ya? KDB Gaming, Kak aku mau kasih pertanyaan. Iya, kasih aja. Apaan guys? Apaan KDB? Apa pertanyaannya? Enggak, oh. Bundanya udah pulang, Naya. Bundanya udah pulang dari rumah sakit. Neneknya dirawat nggak nenek? Naya Kak, nenek dirawat nggak? Bahasa Jawa loro apa artinya? Loro 2 kan? Bahasa Jawanya loro 2, bener nggak? Oh, dirawat nenek dirawat. Naya, dirawat di mana neneknya?
Iya loro 2, aku siji 1, loro 2, telu 3. Kak Habibah, ada satu lagi kakak. Apaan yang satu lagi? Iya 2 kakak, iya bener tuh. Kak Aljin aja tahu tuh, orang Medan. Iya Naya, David tidur, Ryan tidur. Kok tahu ya? Iya Kak Debi soalnya kan banyak lagunya, lagu Jawa agak-agak ngerti lah dikit. Halo Jira, ini Kak Jira baru kelihatan lagi. Kak Zira belum bobo. Kak Naya Kak, David tidur, Ryan tidur dari tadi. Naya besok katanya ke rumah nenek lagi. Ryan mau main sama Naya. Kak Debbie Gaming, kakak orang mana? Aku orang Depok, Jawa Barat guys. Mental. Sorry guys, mental. KPI. Aku orang Depok. Bahasa Depok itu bahasa Betawi. Dia hampir ke Jakarta kalau Depok guys. Bahasa Betawi itu bahasa Jakarta ya. Mirip-mirip bahasa Jakarta. Iya, apanya jatuh. Untung ketangkep Naya. Kak Gaming 0218. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tasikmalaya hadir. Halo Tasikmalaya. Iya, HP-nya jatuh nih. Maaf ya guys, tripodnya agak goyang-goyang dia. Dia lagi pargoy. Tripodnya pargoy, goyang-goyang. Naya Kak, besok ke rumah nenek lagi ya Naya. Loh kok sama sih gaming? Iya, pasti pada hobinya gaming ya. Nama akunnya gaming. Hobi kalian pasti nge-gaming. Kalau aku nggak bisa guys, main game kalah mulu. Kakak tahu yang viral film Vina? Tahu, aku udah nonton. David tidur jam berapa? Naya, David tidur tadi jam 7:30 dia udah tidur. Ya ampun, ada-ada aja. Kak Elis Lay, hello. Nayaka orang mana? Nayaka sama guys, sama aku orang Depok juga. Dia saudara aku. Nayaka guys. Nayaka, ada yang nanya orang mana katanya. Wah, Kak Yuli kembali lagi. Hi, I'm finish. Oh, aku udah selesai sholat. Tuh, Kak Yuli. Halo, Kak Yuli. Kak Gaming, aku suka main game online Roblox. Oh, aku sih bisanya main Roblox. Biasanya main Roblox, Kak Debbie. Wah, sama kayak anak aku, Davi juga. Ya, halo. Ya, sister, say hi. Hi, say hi. Say hi, Yuli. Iya, nanya Kak, besok Ryan mau main katanya ke rumah nenek sama Naya. Sama lagi. Oh iya, ada lagi Debbie Gaming. Kak Yuli, sorry my sister, say hi. Say hi. Aku udahan dulu ya guys. Aku aku biasanya pulang jam 12. Oh, pulang sekolahnya jam 12. Iya, Naya Kak. Ryan dari pagi udah di sono dia mah. Oh, nama sahabatku Kak Naya. Oh, kalau ini Naya Kak, panggilannya Naya. What you want come? Kapan kamu datang ke Maldives? Maldives is very beautiful place. Maybe
if I don't know, See what you like to come more. Jauh banget. Maldives. I know Maldives is very beautiful place, but apa ya? It's if I go to Maldives is too expensive. Ya guys, kalau di sini ongkosnya mahal. But I know Maldives is very beautiful. Anak-anak aku masih pada tidur Kak Gaming. Udah pada bobo, sleeping. My children is sleeping. And I see his face. Aku dapat melihat wajahmu. No. Can't I see his face? Oh, mau lihat katanya. Malu dia guys. Apa mau malu bahasa Inggrisnya? Abis pulang langsung ngaji. Oh, pulang jam berapa ngajinya Naya Kak? His please can I see his face? Nggak mau guys. Please lihat dong mukanya katanya. His pemalu. I'm so shy. Dia demam kamera, introvert. No. Introvert, guys. He's introvert. He's introvert. Pintar bahasa Inggrisnya ya. Siapa? Ini Maldives. Oh iya ini. Maldives ya, Islam. Afrika Selatan. Afrika Selatan. Asia Selatan. Asia Selatan ada sih. South Asia. Maldives. Maldives. Kak, aku males sama gaming, ikutan aku mulu. Oh. Gaming nggak boleh gitu Kak Debbie, sama-sama. Gaming siapa? Ini namanya ada juga gaming, sama juga suka Roblox. Oh. Nggak apa-apa Kak Debbie gaming, kan bisa temenan, bisa mabar bareng main game Roblox. Itu Dapi juga suka main Roblox tuh, tapi dia lagi mau ulangan, nggak aku kasih HP guys. Si David anak aku. Maldives bukannya dia pulau terpencil ya? Kamu. Masa sih? Tapi Islam. Dia apa artinya? Please, I can see his face. He's introvert. He's introvert guys. Oh, Sri Lanka, kayaknya lupa. Nih, tuh. Sri Lanka. Tuh guys. Nggak ada si gaming itu lagi katanya. Wah iya nggak ada si gaming itu ya. Dia udah. Kak Kirani, halo Kak Kirani, kamu tidur jam berapa? Tadinya aku mau tidur jam 9, kakak. Aku mau tidur jam 9. Tapi kok lama-lama asik ya nge-live-nya. Dikit lagi kali ya guys. Yes, katanya. Kak Debbie seneng banget, saingannya nggak ada. Kalau sama Kiki suka mabar nggak Kak Debbie? Kak Debbie gaming sama Kiki, sama Rizky, sama si Rizky. Oh pulang jam 3 Naya. Wah lama banget ya. Sekolahnya pulang. Yuhui. Seneng banget, nggak ada saingannya.
Ya guys, udah dulu ya guys. Aku mau udah agak-agak ngantuk nih guys. Biasa ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga is sleeping. Aku pulang sekolah sama jam 10. Wah, kalau anak aku jam 9 guys pulangnya. Orang ini gila bahasa Inggris. Siapa Karimun Jawa lagi? sama Kemal Dives. Karimun Jawa. Kalau dari Semarang tiketnya. Iya Kak Debbie Gaming, aku bakal pamit, dadah Kak Debbie. I love you. I love you too. Iya aku mau tidur sayang, aku udah dulu ya. Makasih yang udah pada nonton live aku. Aku besok setiap hari live ya guys. Dadah semua. Assalamualaikum. Sehat-sehat ya semua. Bye bye.